1-2 akcija, to je taj life. Evo ga, ja i moj kumara smo ovde. Nemojte nam što zamjeriti, što bi rekli stari Crnogorci. Vidite kako živimo. Još danas i sutra u Praji i vraćamo se u Ropicu. Tako da se iskreno nadam da su svidjeli naši videoklipovi i mnoge druge stvari. Evo, možemo i ovako da napravimo gejmić. Evo, vidite kako je ovdje lepo. Kumaš kumara za 3,5 ena. Gdje si, kume moje? Evo, ovaj sad će ja pustiti, brate. Regije, pušta za svog kuma, jer kum voli. Da! Udavac u japanskom stilu. Ja sam Japanac. Ja sam Japanac iz Kambodže. Tako će mi se zvati novi profil, Japanac. I idemo kumaro za naše kumaro, pa ovaj našo matri pesmu samo za mene. Jer zna da je Vuk Đuričić, da će ga častiti kad sam veoma galantan. Volim da bacam money, jer pare za mene ne predstavljaju ništa. Zato jesam ovako dobar čovjek, jer sam prevazišao nivo love sa 15 godina, majke.